Do, 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 do. Maaf si gitar ya. Do, 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 do. Ada gitar, saya falas. Apa gerungan minta kopi ya? Nah, ya, gue ngopi dulu. Do 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 do. Koyo lihat apa raka ini? Ya Ci, kalangsong ya Ci. Mak, apa koyo? Cek. Hanya Kak Diman lagi. Mau ngapain Kak Diman? Gue udah mau tutup. Dah jual pulang. Bah. Noto banyak nah. Kocek colok nah euna. Susah pas entar melek. Kagak bisa. Sana pulang. Gue mau tutup. Lu lagi datang. Gue punya warung bisa bangkrut tahu. Mak kok sih bangkrut terus, Cik. Jengkol antara otang. Atanya Markoya wa, antar demar wa. Hanya kepo banget lu jadi orang. Masa orang beli Malkoya beli di sini diulus mau kemana? Malkoya ke sini beli sabun, beli sampo. Mau mandi di jedeng umum. Si, angguan Cik. Kakek tak cemucu Cik. Ya udah kagak percaya lu lihat sendiri. Sana. Ya, oke lah mun beri ya. Kengkok mantor Arya ya. Abagi. Hanya. Yauh, hei. Tolos sini gue temar korong nek. Kagak ngutang tapi masih bikin lepot orang. Hah. Dasar Kak Diman sedeng. Kamu saat yang kok rena besaki sepeda nasional situ berkorong. Saya ke mata peria labu ngadua kan. Saya ke mamar koya yo. Wah, watra. Mana otok nih? Pupuru nar ya. Sepeda nasional. Kok mangetek ya? Allahumma barik lana fina. Tolong. Cek seng kok sih yo. Arapa agar diman kirim alur gulur ke dia.
apa man? Tak jeriana Mar. Apa sih kok? Salah nyonok. Apa ada salah nyonok man? Nyonok demam ban keng. Yang ada enak Mar. Sarjana teronong ada Mar korong ngakeh. Marena tepak ka Kristin. Ada engko cepron jep. Masuk Kristin. Yo mak ada lancengan kok lah. Oh, Kristin Rubah. Kristin Siban. Mangkana ambil narapa sok masuk aja jeri mun rek lagi keremuan. Keremuan cana. Joren tawa ka Mar korong. Marena tepak ka Mar lampion. Tak kira tak apa geruduk ngolpa tong pesu.